Doktorske studije su sada sasvim drugačije koncipirane, traju 3 godine i imaju potpuno drugačiji sadržaj. Pošto su fakulteti akreditovani, akreditacijske kvote su ujedno i maksimalne kvote koliko koji fakultet može imati studenata. Kvote su za sada određene na neki način, na način koji ne bi trebao buduće da se koristi, odnosno fakulteti bi morali unapred da znaju koliko mogu upisati master i doktorskih studenata. Država mora da prepozna razne profile, da sve te profile treba sa odgovarajućim brojem da podržava i ne može ni jedan profil da bude favorizovan u odnosu na neke druge, bez obzira što mladi pokazuju veće interesovanje za neke studijske programe. Trenutno važeća uredba po kojoj se finansiraju postdiplomske studije ne odgovara postojećem sistemu studija po Bolonji i treba je prilagoditi novom sistemu. Ministarstvo prosvete i nauke rade na zajedničkom dokumentu. Predviđeno je da svi fakulteti konkurišu sa projektima za finansiranje. Tražimo odgovore na još neka pitanja, među kojima je glavno pitanje koliko novca imamo i naravno na koji način bi to raspodelili. Postojaće jedna međuresorna komisija sastavljena kako od, da tako kažem, pomoćnika ministara, tako i od prvenstveno profesora koji imaju pravo da drže doktorske studije i ta komisija će pregledavati prispele prijave za doktorate. Tako da svaki fakultet će imati priliku da konkuriše za mesta. U zavisnosti od toga koliko su kvalitetne prijave, toliko će mesta biti odobrene. Tako će kvote biti elastičnije. Komisija će imati u vidu da neki fakultet ne ostane bez kandidata jer mora da se neguje podmladak kako na univerzitetu, tako i u institutima. Ministarstvo za nauku će sigurno odmah biti spremno da finansira određene školarine i da da određene stipendije najboljim studentima kako ne bi pravili pauze u školovanju.